Inday. Inday. Hey guys! Welcome back to another video. So karon nga video guys. Kami nindot nga gibano buhaton. Kami sa mga barkada. Muna siya oh. No. Na si Peter. Dong ako. Oh, pagdali diha. So guys, nataring sulod sa duha ka bridge sa Dawis. Crossway og sa bawsa nga bridge basta kay sa Dawis, ya dala ang church. Ya karon og paddleboard mi guys, ya. Ipagidani ni Kenneth yang unicorn. Prasa ni Ken. Prasa deh. Warna apa nih? Warna apa nih? Oh. The selfish guy. Ewan sabi. Kasi yun, kare? Alam ko na. Kung kani siya guys, unicorn siya guys, kaya magbuburot. Ito doon sa namin. Work sa lobby daw ah. Shots from the fireworks soar and the sounds of the battle. Choke down, no I'm on top when the arrows are drawn. The sergeant's on the saddle. This ain't the type of love that sees a lot of give and take. I don't know how we push and pull, but I know we'll never break. Bang bang, I can hear the shots, but I like the way you feel in the flames of the candle. Too late to leave these walls. This castle's been surrounded. Won't stay to watch it fall. Bring the big guns out, shoot now. I'll make the drums beat harder for you. Red on the clouds, bleed out. I'll rub the colors on my face and prove I sing it like Like, we almost died guys. Fall in love. give it to the night. Yes, nakuha. Una kong chance. Ken, ato na Ken! Ken, ato na! Nakaduhaan ang kinsay nakaduhaan. Kanya, kamusta mo guys? Okay ra, nakabong may once pero di pareho sa uban nga natuluan. Katulo nagbong. Bahagbong sa. Nagbong niya. Ah! Nikisanin. Niya! Oh, gisa na niya. Linya? Yeah, insert the picture ba daw eh. Naday. Oh. Naday. Oh. So guys, karon guys, pictorial may kini nga auto guys, ibaligyan na ako. Oh, tagpila ni. Ako na ibutang sa description ang link. Link in the description. Sa kanan. Muna Carrio, ang model ni is 2013. Muna siya ibaligya og nasa link in the description below. Muna ipa-picture guys si Kenneth Ramirez. Unya, Facebook account ni Kenneth guys. Alright, buta sa link in the description below. Kaya gani si Kenneth guys, shoot siya og kuan guys ay lahi nga mga events ay kasal, birthday, prenup o uban pa. Usa ka mo lang sabot ni Kenneth guys. Kenneth Ramirez yung pangalan.
owner man nila. So Ken, pila may baligyan mo sa mga pennyboard? Para ni mo rin, 2K. 200 bro, 200 dito Ken. Yoy, 300 to, 300 to. Mga 450 kunin ako pagkuhan. Palit. Di pag-sell ko na sa marketplace niya. Ay, ikaw man kay 300. How about 250 Ken? Oh, wala kailangan buyer. Sige lang ay. Nice deal bro. Nice deal bro. Mga Ken. So ako ano ni Ken? Oh, imo na. Yay! Butang lang eh, mga stickers ba mga. Tayo no, sticker din. Saking nire mga account mo to, mga Oh, sponsors. tanan. YouTuber, FanFest. Connect, So, thank you Ken. Thank you Ken. Ako ano, ihatag din ako. Nice ka. Yoo! Bye Video. Ken, salamat Ken. So guys, tara sa pantalan karon. Ha? Okay. Tara sa pantalan guys, kay mo taog Cebu. Bye pa. Lagi. Uy, ang helmet oh. Claro. Baba. Come with the Tony Romo for clowns and all the balls. Or I ain't be going psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Don't act like you my friend when I'm rolling through my hands. Oh. Cebu, fair o no? Karon matusa ta sa kapitan. So guys, nara diri sa SM Cebu. Dili ni ko ra usaw. Punta karon sa Zack's Burger. Dili tani og gindit ka burger guys. Kanila deep fried burger. Wala may sa tagbilaran. Basta ka kanya. Deep fried burger. Deep fried burger. Okay, with Ano drinks mo pa? Wala ko sir, tag 55 pesos for the fries and drinks. Lemonade na lang. Name sir? Christian. Ano ang burger? Pero no. Hoy, pero ano ko no, bili pangayan nyo. Pila pero no. 30. Punta. Oh. Woo! Driver to karon kay si Jubin. Guniha wag lito ti pangan sa driver. Yung karon guys, padona sa per uno. No.